Perezida Kagame na Tshisekedi baganiriye ku mwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho mu karere ka Musanze, Visi Meya yananiwe gusubiza ibibazo by'abanyamakuru ava imbere ya mikoro atavuze. Bwa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaganiye kure imvugo y'urubyiruko ya nta myaka ijana. Naho ibeni ADF iravugwaho kwica abantu 16 no gutwika imodoka n'inzu z'abaturage. Naho Joe Biden yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazohereza muri Ukraine ibisasu byaraswa mu Burusiya. Iyi ni Rise Up Media TV, ndakangushimire cyane aho tkomeje kudukurikira umunsi ku munsi. Reka utarakora subscribe nyabuneka uyu niwe mwanya kugira ngo ubashe kujya ubona inkuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Izi nkuru ndetse n'izindi zigiye zitandukanye mu kanya gato ndagaruka nzikubwira ku buryo burambuye. Reka nongere nguhe ikaze umukunzi wacu udukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkuko nari maze kubikubwira mu buryo bw'incamake, mu karere ka Musanze, Visi Meya yananiwe gusubiza ibibazo by'abanyamakuru rwose ava imbere ya mikoro atavuze. Uyu muyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Kamanzi Axel, yagaragaye mu mashusho yanga gusubiza ibibazo by'abanyamakuru, ahitamo kuva imbere ya mikoro zabo aragenda. Amakuru igihe dukesha iyi nkuru cyamenye nuko icyo kibazo yakibagujijwe ku itariki ya 27 Gicurasi y'umwaka 2022 nyuma y'inama mpuzabikorwa ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru yigaga ku bibazo bikibangamiye umuryango nyarwanda. Ikibazo cyabajijwe cyari cy'abaturage bo mu murenge wa Shingiro batishoboye bubakiwe inzu ariko zigatangira kwangirika bidateye kabiri. Igihe dukesha iyi nkuru cyashatse kumenya impamvu yaba yarateye iyo myitwarire, kuko mu mashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga Visi Meya Kamanzi imbere ya mikoro z'abanyamakuru bamubaza icyo kibazo akanga kugisubiza. Visi Meya Kamanzi yagize ati, narindi kuvugana n'abanyamakuru bagera hafi ku 10 bambazaga ibibazo birimo ibyigwingira n'imirire mibi mu bana bijyanye n'inama twari twahozemo. Mu gusoza rero nibwo umunyamakuru wa Flash yahise ambaza kiriya kibazo. Ako kanya narindi gutekereza ku bibazo by'igwingira, inda ziterwa abangavu n'ibindi. Akomeza agira ati, mu by'ukuri sinahise ntekereza kuri icyo, ariko abanyamakuru n'abaturage bafite uburenganzira bwo guhabwa amakuru, ariko nubazwa afite uburenganzira bwo gutekereza ku byo agiye kuvuga kuko biba bigomba kuba ari ukuri. Impamvu ntahise nsubiza icyo kibazo nuko ntahise ntekereza ku gisubizo ngiye kumuha, kuko sinahawe umwanya wo gutekereza ku kibazo agiye kumbaza. Yambajije ikibazo ntagifitiye igisubizo, mpitamo guceceka kugira ngo ntekereze ku byo nza kumusubiza. Abajijwe niba nyuma yaba yaragaragaje ubushake mu gusubiza ikibazo yarabajijwe, yagize ati, ntabwo yashatse kongera kuvugana nanjye. Umunyamakuru wa radio na televiziyo Flash Umuhoza Honore we avuga ko yatunguwe nuko uwo muyobozi yitwaye akanga gusubiza ibyo abajijwe kandi biri mu nshingano ze, cyane ko yarasanzwe amusubiza. Yagize ati, inkuru nari maze igiye nkurikirana y'abaturage bo muri Shingiro bubakiwe none amaze akaba yarasadutse yenda kubagwaho. Naramubajije araceceka, ntegereza igihe kitari munsi y'amasegonda 10 ndongera ndamubaza araceceka. Mbonye bimeze bityo ndamushimira aragenda. Ikibazo cy'aba abaturage bo murenge wa Shingiro, Kamanzi yavuze ko bakizi kandi bacumbikiwe mu baturanyi, mu gihe akarere kari gushaka uko cyabonerwa igisubizo kirambye. Yagize ati, ikibazo cy'aba baturage turakizi, n'inzu ebyiri twabubakiye, ariko nyuma yaho
y'aho zubatse haza gutenguka nazo zirasaduka. Ntabwo ari ibya kera kuko byabaye tariki ya 17 z'uku kwezi biturutse ku mvura nyinshi dufite iri kuduteza ibiza. Bacumbikiwe mu baturanyi, turi gushaka uko bakwitabwaho ariko tureba niba hasanwa za zindi cyangwa bakimurwa. Minisitiri Gatabazi mu butumwa buvuga kuri iyi video Flash TV yashyize kuri Twitter yibukije ko abayobozi n'abakozi bafite inshingano yo gutanga amakuru nk'uko itegeko ribiteganya. Yagize ati biradusaba gukomeza kubaka ubushobozi bw'abayobozi n'abakozi bo mu nzego z'ibanze kugira ngo bamenye uburyo bukwiriye n'imyitwarire mu gukorana n'itangazamakuru, ariko tunabibutsa ko bafite inshingano zo gutanga amakuru nk'uko biteganywa n'amategeko. Si Kamanzi gusa ugaragayeho imikoranire mibi n'itangazamakuru, kuko mu bihe bitandukanye hari abagiye bagaragara banga kuvugana naryo binyuze ku miyoboro itandukanye, abangije ibikoresho byabo cyangwa bakabigerageza, kimwe n'uwatangaje ko muri gahunda ze itangazamakuru ritarimo. Mu yandi makuru nuko bwa mbere RIB yamaganiye kure imvugo y'urubyiruko ya nta myaka 100. Ubundi bavuga ko ururimi rudapfa ahubwo rwaguka. Ibyo benshi babivuga igihe mu muco runaka hatangiye kwiyongeramo izindi mvugo zitari zimenyerewe, byaba ngombwa zikongerwa mu nkoranyamagambo y'urwo rurimi. Hari n'izindi mvugo ziba zisanzwe zihari ariko zigahindurirwa ibisobanuro bitewe n'uko zakoreshejwe. Gusa nanone ntiwakwirengagiza ko hari imvugo zikoreshwa zikageraho zigahararukwa zigasa n'izibagiranye. Urubyiruko rwo muri iki kinyejana rukunze kurangwa n'udushya mu mvugo zitandukanye, cyane cyane imvugo zigezweho abasore bato n'abangavu. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri, ubwo yari yitabiriye inama yateguwe na Kaminuza y'u Rwanda ngo hareberwe hamwe icyakorwa kugira ngo habungwabungwe ubuzima bwo mu mutwe ndetse hanitabwe ku mikurire y'umwana, yatanze ikiganiro kigaruka kuko ikigero cyo kwiyahura gihagaze mu Rwanda. Yavuze ko impamvu RIB yitabiriye iyi nama ari uko ufite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe iyo adakurikiranwe ngo yitabweho akora ibyaha bihanwa n'amategeko cyangwa akaniyahura. Yavuze kandi ko mu bihungabanya ubuzima bwo mu mutwe harimo gutakaza icyizere cyo kubaho, anakomoza ku mvugo ya nta myaka 100, imvugo yita iy'ubwihebe no gutakaza icyizere cy'ejo hazaza. Ati mu by'ukuri nta rubyiruko rw'u Rwanda rwagakoresheje imvugo ngo nta myaka 100. Izo ni imvugo mu by'ukuri zidatanga icyizere cy'ahazaza, kandi mu by'ukuri mu bigaragara icyizere cy'ahazaza ku rubyiruko rw'u Rwanda kirahari, ahazaza ni heza. Akomeza agira ati wenda nizera ko bashobora kubivuga batebya, ariko ababyumva bashobora kubyumva ukundi, kandi n'imvugo y'ubwihebe. Dr Murangira Bitseri asaba itangazamakuru cyane abanyamakuru bakora imyidagaduro gushyira imbaraga mu kugorora imvugo z'amakuru batangaza, kuko usanga kenshi abakoresha imvugo nk'izo ari urubyiruko rukurikira iryo tangazamakuru, ndetse anatunga agatoki bamwe mu bari mu ruganda rw'imyidagaduro muri rusange ko ari bo bakunda gukoresha imvugo nk'izo bityo zigakwirakwira mu rubyiruko. Avuga ko urubyiruko ari amizero y'ahazaza h'igihugu, ko ariyo mpamvu leta y'u Rwanda ishyira imbaraga mu kurwigisha kugira ngo ruzavemo abayobozi beza b'ejo hazaza, bityo ko nta rubyiruko rwakabaye rukoresha imvugo ya nta myaka 100. Mu yandi makuru nuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baganiriye kuri telefone ku kibazo cy'umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi. Aba bakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku buhuza bwa Perezida Macky Sall wa Senegal, ari nawe wemeje aya makuru abinyujije kuri Twitter ye. Ati ndashimira Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame ku biganiro twagiranye kuri telefone ejo hashize n'uyu munsi mu rwego rwo gushaka igisubizo ku bwumvikane buke buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Kongo n'u Rwanda. Perezida Sall yavuze ko yasabye perezida wa Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço uyoboye umuryango wa CIGL ibihugu byombi biherereyemo gukomeza gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubuhuza. Ati ndasaba ko perezida Lourenço wa CIGL gukomeza inzira y'ubuhuza iganisha muri iki cyerekezo cyo gushaka amahoro hagati y'impande zombi. Umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa bigezwemo uruhare n'imitwe ya M23 na FDLR. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruha ubufasha M23 bamaze igihe bari mu mirwano, gusa ni kenshi rwakunze guhakana ibyo birego ruvuga ko ibibazo biri hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uriya mutwe ari iby'abanyekongo ubwabo. U Rwanda ahubwo rwo rushinja ingabo za Kongo Kinshasa gukorana n'umutwe wa FDLR ugambiriye kuruhungabanyiriza umutekano. Rushinja Kongo Kinshasa kandi kuba mu cyumweru gishize yararashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda ndetse inafatanya na FDLR gushimuta abasirikare babiri barwo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta ubwo yagezaga ijambo ku nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yavuze ko ubu bushotoranyi bwaje bukurikira ubwari bwakozwe n'ubundi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ya 19 Werurwe umwaka wa 2022 nabwo zirasa ku butaka bw'u Rwanda. Yavuze ko byari kuba byubahirije amategeko iyo ingabo z'u Rwanda zihitamo gufata icyemezo cyo gusubiza nazo zikarasa kuri Kongo, ndetse Perezida Kagame we ubwe akaba yarabimenyesheje Tshisekedi. Ati nubwo byari kuba byubahirije amategeko iyo u Rwanda rusubiza, twahisemo ko urwego rushinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka rukora iperereza kuri ibi bikorwa by'ubushotoranyi. Reka nibutse ibi umuvandimwe wanjye wo muri Kongo namubwiye ko u Rwanda rufite uburenganzira bwo gusubiza ibi, kandi perezida wacu Paul Kagame yabisobanuriye mugenzi we wa Goma mu buryo busobanutse neza. U Rwanda cyakora cyo ruvuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe irushotora, nta gahunda rufite yo kujya mu ntambara nayo. Mu zindi nkuru ziri gucaracara ku mbuga zigiye zitandukanye nuko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Meya yatangaje ko leta idashobora kugirana ibiganiro by'amahoro n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kubera ko ngo ari umutwe w'iterabwoba. Meya yabitangaje mu kiganiro kirebana n'umutekano wo mu burasirazuba bw'igihugu yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa ku munsi w'ejo. Yabajije ati byaba bimaze iki kuganira n'umutwe w'iterabwoba? Nta kindi gihe gihari cyo kuganira. Umuvugizi wa guverinoma yashimangiye ko icyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukorera M23 ari ugukoresha imbaraga z'igisirikare mu kuyirwanya. Ariko umuvugizi wa M23 Meja Wiringoma nk'uko BBC bivuga we yemeza ko batari umutwe w'iterabwoba. Ati ntituri umutwe w'iterabwoba, kutwita kuriya ntacyo bivuze, nibyo bo batekereza. Patrick Meya yatangaje ko nta biganiro leta iteze kugirana M23 nyuma yaho muri Mata 2022 abari bahagarariye uyu mutwe mu biganiro byaberaga i Nairobi muri Kenya birukanwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinja abarwanyi ba M23 kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za FARDC mu gihe ibiganiro byari birimbanyije, gusa bo barabihakanye basobanura ko izi ngabo arizo zabagabyeho igitero. Mu yandi makuru nuko inyeshyamba za ADF zirashinjwa kuba zarashe abantu 16 zigakomeretsa abandi 7 ndetse zigatwika imodoka 5 mu gitero zagabye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere ushize hagati ya Beni na Kasindi mu murenge wa Rwenzori wo muri teritwari ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge kuri uyu wa mbere
watangaje ko iki gitero cyatangiriye mu ijoro ryo ku cyumweru ahitwa Bulongo. Umuyobozi w'urubyiruko rwo muri aka gace Indi Mihekito yashinje umutwe wa ADF kuba inyuma y'ubu ubwicanyi. Croix Rouge yatangaje ko umwe mu bantu bishwe ari umukozi wayo wishwe arimo kugerageza guhunga nk'uko tubikesha ijwi rya Amerika. Usibye kwica abantu no gutwika imodoka, izi nyeshyamba zanatwitse inzu z'abaturage. Ni igitero cya kane kigabwe n'inyeshyamba za ADF muri aka gace kuva mu mwaka wa 2020. Igisirikare cya FARDC kikaba cyemeje ko izi nyeshyamba za ADF zishe abandi basivile 27 mu kindi gitero cyo kuwa gatandatu muri Kivu y'Amajyaruguru. Isaac Nyonyi, umuhuzabikorwa w'umuryango utegamiye kuri leta Action pour la paix en Afrique, yatangaje ko ingabo za FARDC n'iza Uganda zatabaye ariko abicwa bamaze kwicwa. Tugana ku musozo, nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasobanuye ko igihugu cye kitazohereza muri Ukraine roketi zishobora kuraswa ku butaka bw'Uburusiya. Ni ibisobanuro binyomoza amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo CNN na The Washington Post tariki ya 27 Gicurasi y'umwaka. Ibi binyamakuru byatangaje ko ubutegetsi bwa Biden buri kwiga kuri gahunda yo kohereza misile zishobora kugera mu Burusiya nk'ibigize inkunga buteganyiriza Ukraine. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yasubiraga ku biro bye White House kuri uyu wa 30 Gicurasi muri uyu mwaka 2022 nk'uko leta zibivuga, Biden yatangaje ati ntabwo tugiye kohereza za rocket muri Ukraine. Mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoherereje Ukraine intwaro zikumira ibitero by'indege za Javelin zirasa ibifaru n'indege zitagira abapilote. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri aya makuru, ndetse wowe duhora tubana umunsi ku munsi, ndetse nawe wakoze subscribe. Reka ngushimire cyane nawe utarayikora, nyabuneka uyu niwo mwanya kugira ngo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku munsi ukurikirana inkuru n'ibiganiro tukugezaho. Mugire ibihe byiza.